CJ Bonyu we mame. Never the bank at an person also. The Lord will see you through. If you are marking my soul. Nana day. Yeah. Me the phone kakana day. Request am request mo bia. Say radio dey e shase no fa yewie. Ami. Me da nyame asenso. Why fe? Me da say because me confusing crofo pa na me denso. Nti papa ba bia wo bia je wase da why. O gina won tren wa. Me confuse wo mo sa. Nyama semwa obi akrante wo ne no nti ni kwa se me yi na. Enti awrade yada se da bon krata no na me de he shase ne anopai afa mani so ha e be fa enfa okay, so Ghanaian publisher da bon krata no na me de shase anopai nyame Adom hospitality staff and yade wo mafa training mu yes government trains 2,000 hospitality staff in French and yakwabena no pe wo ye no hu bi o TV no so ke kan French bia mia ne wie na ja miti pa ene yes ai unya no amusa no o se na we na nso ma ha o training ye me fa no French papa ben ya se mo ai so oginegine no hu e kura ye hu so na French okay ka bi gu mu de komata le pu no ho ya Ghanaian publisher the Wokrata ne de eno no na fe majority leader Asenso Boachemon former Bantama MP Radimfa Ora Daniel Ochem Abuaje Nekra NC enti ho asem the Wokrata so de aba ensem foforo mu say political leaders sustaining corruption to be afede okope 3 the Ghanaian publisher de aba Voma war sweats over bribe lie and also a page 3 yes anano Oliver Bah obekan say National Security Minister and a Minister of Finance one more friend secret meeting okay senka one more mano Adam nanka no jai demonstration bebre no oye no obekan ha and ho na sisi na yes one fa evidence me say paper ba kokrampo so just one famra eno so e mai enti ho asem eno no ha enti the Ghanaian publisher de buy you know the anchor e dia wono so de abase National Security Minister does fix the country convener to release $1 million attempted bribe audio recording fast be na fabra evidence based adwuma ne ye no ha sisi enti the anchor the Obokrata no enso no the find the Obokrata no so e de abase we are just doing our work and not harassing traders GR4 and almost kaf say enti Reverend Dr. Nidine Amishada Ousu Amwa GRA Commissioner General na wode to traders and yes bia womo how be titi obi ana bibia to say dwuma no a na wono mo ye na fe French classes for 2,000 comments and so ho asem the Wokrata so e dia banin some fufuro bia radio ada journalists on trial over publication of fake news about Dan is dead. Ukope 3 at the finder the Wokrata no so de aba the new crusading guide the Wokrata no so de aba hospitality staff ayedo mo fantitie mu and afi Ghanaians de woma wo say produce alleged 1 million bribery order no produce no so ho asem social media goes wild as ene so wusu bempa ene ne nsama hudu bia the new crusading guide the Wokrata no so de aba no paint anopai sa pepes we no mo na etumi ebeka yensa na guide da ho na me hu be bia afa the Wokrata daily guide enti me hu amon nche me na eba no eba enti daily guide and so any no camping of delegates MPP wants flag bearer aspirants into we dey esremo monyamo campaign no bia hu ko fa obi an ko hihye kokko bia mu da bi enti ho asem so no na fe Light Foundation marks International Peace Day enura na ewiase nyina ye die abodawura hwa asumdue ho nsem ena omo so edie na Canadian Defense Staff Dr. Kwame Adokofo nsuni o say Adokofo angry over $1 billion rich tag. Yes, so you say sikafo otosumiens mienu o mem dabi masoma keka mwani na honti you say na lawyer for na den semi abetudwa wose se mo amokeka sa monye careful ntisa ene maso be hye na fe ex Bantama MP's death sparks controversy and also ho asem delegate Wokrata no and so ede aba anope